upcoming 2024 parliamentary election ahul tum EPHLC kan claim ke dam je phan tum o konvenol ka to we tum check back kono kan chief konvenol ke tum bithang mano nasi pini ladak le tum check peraya teng resolution ke na teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahul Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau apan abaha apan itu members of parliament MP abangke itu APHLC president itu asar akehai JI Kathar IS retired consignee itu APHLC kan jedom sar kan itu resolution elpono apan bank pono lahelo pini Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau aran apan itu mahin pen pecin bantu dak lahuna yala mabelo apan ke dak pini rada pan dak pini media hoi penal pang dak lahelo alang li itu ma president Sar Jai Kathar IS retired alang li halo MP candidate lo lasi Karbi Anglong lo consequency ko ratrok do including di Mahasau 28 constituency do lasi Karbi Anglong lo pen di Mahasau la consequency ko ratrok la pen ko nerkep constituency pokep so say ara ka tumalo bangke non upcoming parliamentary election itu masar Jai Kathar aphan kam ke klam ye phansi ini dak media hoi pen dili kadoi ara phanda me chuning lilo lahelo la pen ke non ki bangji upcoming election itu masar Jai Kathar jung se haidel lo bolotang ta ara ka tum maning ke che pen alang li phan ka chera pe chito dun pen Karbi Anglong di Mahasau pen West Karbi Anglong ara ka tum ka chera pe chito dun pen alang na haidel lo bolotang ta alang li ke claim ponji la ke si project kapre ka political party asam kali apana kapre ile tum elected members MP asam kali ile tum APHLC hoi pen apana alang li ke claim ja kam angke tum project gi number 1 abangke ile tum ningkan troxy cap so say 70 years so say ile tum ke hang apan ke ile tum kang hong prom labang so implementation of article 244A autonomous state apan bangke alang li pen parliament alo chedan nun po lahelo ke cheng si ile tum asar Jai Kathar pen alang li parliament along ka chedan nun ni la pen ke labang so autonomous state alang li ke hang un hut mata alang li ka chedan hut jongsi Government of India tum nang kroilo polotang telake paragraph 20 teng pe 6 schedule of the Constitution of India teng mase autonomous state ke part jam nahi dele tum autonomous state ke hang lake kapre autonomous state general state samne ke hang gali autonomous state article 244A lake paragraph 26 schedule of Constitution to the Constitution of India teng mase kim rang nahi pen part jam nahi lahelo tum ke hang pen lahelo lasi ini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat phan West Karbi Anglong rat phan ini kapacini tu la thot lahelo non upcoming 2024 ili tum Karbi Anglong di Mahasau Farman alang li itu masar Jai Kathar pensi MP bangke ar jabdul po Ini aji एक प्रेसिडेंट माता काउंट हल যে আগন্তুক যেটো এমপি ইলেকশন আমার এপিএসএলসি দলৰ পৰা ইএস লেভেল সিসি লেভেল এলএসি লেভেল আৰু সেন্ট্ৰেল লগত আলোচনা কৰি আজি আমাৰ এপিএসএলসিৰ সভাপতি স্যার জে আই কাথা তেখেতকে আমি আগন্তুক এমপি ইলেকশন তেখেতকে আমি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছো গতিকে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাৰ এপিএসএলসি দলৰ ডিমাহাছাও কাৰ্বি আংলং এপিএসএলসি দলৰ পৰা যিটো প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰা যদি আমি যদি জয়যুক্ত কৰে এপিএসএলসি দলৰ জয়যুক্ত কৰে প্ৰথম আমাৰ দাবীটো অট'নমাছ ষ্টেট আমাৰ দাবী তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটোহে উত্থাপন কৰিব এইটোৱে अच्छा सर कथार सर नाम जुंतो नॉन एपीएचएलसी होय पे नांगली फांसी ला एमपी कैंडिडेट नांग इंवाइ लो पसी नांगली जोंसी एमपी हाइ इलेक्शन हाइ दरलो पुलोते नांगली कॉपी पिलो के क्लेम पनजे कार्बी आंगलंग रातफा टेचेंग सीगे नेली के क्लेम जी डे 1 पेन एमपी हाला डक ओट टेकिंग दो यमाटी दी हाला ओट टेकिंग आर्नी डे 1 पेन ला
Constitution along ketok Article 244A ating pen autonomous state Karbi Anglong West Karbi Anglong pen dimhasao han separately tame la pen jointly tame rat atuman ni kehangating la autonomous state kikim dia pan ke claim back number 1 la ke Nelly MP ke doon ho si ningkan po tajud je aprang si lagi petang deto. Kadang tangan ta anu tina party kami ko bonta cecak bom lo so hormu. Cecak bom. Election no joni pe election nang lu konde cecak bom kilo la so hormu ke patun popo. Bonta non anda tunche la so apa kan nang pilo puije. Nelly ke puji ke halatum ningye bom titi setan non anta alang litum MP intang rak ke do hot resolution anda pon pepin lah. Non anta pon pede. ASDC hot anda pon pede. La bang manghu meme. Nelly bang resolution me pon bek pala ke. Number 1. Ta resolution pon ra jut kok po alam ta kalian ta. Do orang ke claim na la non puet unde det lo. Sedala ke nangji anta ke Nelly claim lap. La pen next ke claim ya bangke je thana link seta autonomous state ke 6 schedule angding pi inkoi pensi somji kimji la pot 6 schedule bangke itung pangtang pekpo a power non kang butang anta kapachelong to adjia pan ke claim pekpo la pen ke Cuban itu ngecetan bo. Guwahati High Court ta order ke pitang. Dah Guwahati High Court order ke pitang puli alam kali. Zeta schedule la tinggi pu. Angding pihini angding so troxy. Lapen netu council election ke pedofan ke aron selam vekpo. Lapen voter list ka selam dia pan ke aron selam vekpo. La aron ke isibet lo. La selam vekpo nitu. La tu ke la ke thanang nelo la ke claim back la pen sa dang te nali fancy mon PSLC hoi bing ke nali fancy candidate pa oi neli dang te nali tum NDA alliance along nali tum kaching ki ke chathan dolu man so neli tum chathan olo NDA puali lagi India pualo India pualo la pen itu asamang bom song krip hodo United Opposition Party Forum of Assam pudo. Hala tumpen ni tum cingki pik lo. Hala solong Congress ta dolo lapen am admi ta dolo party anda lokal party anda do etla. Hala tumpen ni tum cingki ver lo lapen neli aku cingki dam tu ela. Seta cingki non cingki ke non. Hala tum ke nang si kroi dun tang la. Nelly University tur job nang ipo pakai. Lalu Indian wala National Congress tu manggil Karbi Anglong lapen di maso long kinang tur dedet bo. Nang tur dung dedet po alang litung ke. Nang tur dung dedet po ni litung ke cekroi tang ating ke. Non jong si command ni tur plut pondela le son ga pregalam lo. Masita la ke ni tum nang tur dung de alam si du atla. Lapen lanchok takali non itum Congress leader ta ni fancy tur non pusi pulo dak asa Karbi Anglong Congress leader senior most abangta. Lapen lanchok takali nili MP lote nili dak English pen di pore det po Karbi Anglong Autonomous Council KAAC is not someone's personal property. The Hills people of Karbi Anglong are equal stakeholders. Number 2, I will stop economic migration of the indigenous people. I will provide viable alternative for their economic security. Non amat elitum ariso o karjang atu Assam ang tanchot kali India ha konan ni ha Dubai beteta dam tuaret lo non ke itum ki ong ia puta Ladakh kachori kachor lama thai ka ve posi dam nang kok lo ke di nili la bang ke pang ton pola thuge
pape dam long le det po pape dam long le det ji pulote dak kachori kachor lam athai dak long vek nang po dolo non pape det titi itu ma council tu itu ma MLA minister MP tu pape det titi pape dovek po lapen economic security dei la salam lapen number 3 KAAC possesses sufficient funds to feed and promote economic activities of the indigenous people. I will ensure that every household get these economic benefits. Poisa ta duda kewar thap lapot itu adon tinta lanon ahem arpong Kopulo maho prit thang atu ahem anta ki cholong ya phan ahem ka chi ame thang ahem chi kim long ya phan dei hem su po kam gali ame thang si chi kim nahi ame thang ka chi kim ahem ke do ning samjin bang ki pia hem su ke ning samse la tu ka ho kalam la pot an ning kang samjin pen ame thang ahem ka chi kim la pen ke do long ya kam ve klem vek po Lapen number 4, I will stop this culture of nepotism. Di non ke CMEM, MLA, MP, BJP party, usalo, pudi, amun pilo, pulote akortilo, pulote asopilo, asopolo, pulote la si sakuri long cha. Lake nitum kroy krik, lapen la pache plang long le. La si I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. Di non hapuge 90% karbia tumke ahem mat plaster lapen arpong pritham kabi beja phan paling dawi usomara tu chamsi aklong along long le aklong along si mekejang gedi lapen ahem dam non apak ghor along Jiki besia sang tak teklong lete ji nang litu. La son sidu. La pot ni litu. La crony capitalism, nepotism, la so culture ke papa vedet kang jangi. Lapen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. Karbiang Long pengel so culture pa vedet. Lapen di mahasau penta. This culture is bringing division among our society. Itu kopilo divide. Di itum hala ke plang atum CMEM MLA minister atum agari lab a contractor atum agari ka ador ke so si langdun prong titibodi hala si istia class te plang etu lapen itum apu bangke itum mabangke kang day a class lok lo ke dinon de a class de economic a class de kok lo ke dinon kiduk a class de kok lo ke di la si labang so class ke ditum ne ke pavitet Lapen since this is a social evil, like a social evil ke lake. Lapot this economic inequality must end. So I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. This culture is bringing division among our society. Since this is a social evil, this economic inequality must end. La jut kok ni pavidet ni. Wealth must be distributed equally. Itum wealth. Itum Karbiang Long di mang saung bo. Ke long wealth ohomia ke hompoti. Jito amar hompoti. Itu homanere divide ko sobe pabo lage. Kado ita le jingbar chit si long rap et nang jit ni plang wong pen bang na pelang prong na pa kam kali ni tum no son ning dok di la si non ta ni li hem ta nang tum tek long no ke di ni petang te petang one det lo ason ka prik rata kam si klem rong no ni un ni do klem ji po son de ni rata kam klem dun de det son te di ni la ta un ni fortunar ta nam ut abinong ke ni la artiklo jon wang ke long pension peta ti ta hala bang ta di klem ke det lo son thak si mo MP long lok sita ba ke thi akaprek a post le long nu tu sita la tu ke nitum bangke wealth must be distributed equally
Dahil non amat kipu kang tungke. Anpar ke dolo la penhala law. Paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron kaselam election ka pedopan voter list kaselam lalong si asan ka pre ke do adlo. Kichiatum a voter list pen amen kang tan ka do ita hadak si do adlo. Athema aron silam de tike kichiatum a voter list amen tan ge. Aron pen ye. Ke do kang tan ho pomat mobile mala in jobot kut boleh ke un lagi un la son ke lagi. Allah ben si claim ni tu ke claim ji an ke ni lige aron ateng ben si claim et la pen la ing long arat ke do an to pange pang room pet ji ni homman si do ni atema sik schedule long polo tribal areas possible for paragraph 20 long Karbi area boleh putakali, Kuki area boleh putakali, Garo area boleh putakali, Khasi area boleh putakali, Sema area boleh putakali, dan Sham area boleh putakali, Dimasa area boleh putakali lagi. Tribal area, lapor tribal atau pan anke aprange lasi lang paprangko. Bangat tumpan lang selet nang ipodam abang kali. Lapen ili tum dak kilonjia tu. Ohomia kilonjia tu abang panke laki lang pemipo. Latum 4% lapen adivasi atum da dolang halatum panta halatum da dupik pa halatum adivasi story bang nani ili tum chini nai halatum aning ke hang nai wang li halatum man ke wan latum ke wan bori British utsi ke wang kali itu manang chudet ji pa hatum ke wang kali setai do makai do da itu mang bong ning oi lam ajha tung itu adet nang chudet ji pa si ke wang kali mala ke wan kali ke wan halatum mangi Seta adivasi atau mangke kivan la tu mangke la sonjo la sihala tu da dupik itu mahala tu man pidet lang kangjang na ipoli otonomas hala tu man pinang ipo bang lagi seta hala tu man kopilo mangke nangji hala bang atum mangke dum lang ponang kogi tu sin tu mata lab अच्छा सर तंटे थेला आर्टिकल 244A लके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से तक डाकलो तंटे कॉपी पोसी नॉन आंस्टा में इम्प्लीमेंट में दर लोला बांग सो पुथांग नंग हिन बन पिलो पोजे नेलिता जक्का सो के लिगे मेन नेगोशिएटर लो के नंग पिकांग तुम तेके ला बीजेपी तुंगे नंग पिपि को नंग पुथि लहेलो नेतो मनंग पुपे मेल आ तारीख ता नंगी पु तारीख ता 15 April 2015 naninkan 15 April 2015 naninkan neto manang udak lo ng pipi ng topan kuya BJP government ke seta Congress atong bangke non kachi putu latong bangke pita mi pusi non bangke ki putu lata election hutong na niya chot lo ne pilo ne chi ne latong election hut niya chot titia bang la Congress tong bangta seta dan non bangke ning kelo nang chikroy dun po pusi lapen ili tum akehai okel gogoy panta lapen lurin jiti gogoy akehai panta tum tingki atlo alang litum mata nan chekroy dun lap lo lapake la sini liga mata non abang ke ili tum papik kroy umpo matal the India government ke pe potong na pipe det lo ni ta chini ni la bangke la si ke claim klede da football sini liga mata parliament no resolution confident kente non anta pon pela yokta ko si resolution pon pe pen le se alam iklang ko madiada lam ningi chokon de chok de chike la hello alam bang ne liya mata bang no anta claim pe me dat lang ko si ne liya mata ke claim pa me a join ne sin on ta article 244A chun chedala kala অসমীয়া মই এইটো আপোনালোকে ইংলিছত মই লিখিছো আপোনালোকে এইটো স্নেপ কৰি লৈ যাব আৰু ইয়াত আমি কৈছো যে মই যেতিয়া এমপি ইলেকশ্যন জিকিলে প্ৰথমটো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাৰণে মই অট'নমাছ ষ্টেট যিটো আৰ্টিকল 244A আণ্ডাৰত কৰিবলৈ মই প্ৰথম এইটো চেষ্টা কৰিম আগৰ দিনত যিমান কৰিছে কিন্তু ৰিজল্যুচনটো কোনো লৈ যোৱা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত
সেইকাৰণে মইতো প্ৰথম ৰিজলিউশ্যনটো লৈ যাম এইটো প্লেচ কৰিম আৰু নম্বৰ 2 আমাৰ 6 শিডিউল যি হলেও অটোনমাস ষ্টেটটো 6 শিডিউল paragraph 20 মতে হ'ব 20 অধ্যায় মতে হ'ব সেইকাৰণে 6 শিডিউলটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ যিমান পাৱাৰ হেৰুৱালে এতিয়ালৈকে সেই পাৱাৰবোৰ আকৌ আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কাৰণ 6 শিডিউলটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে এইটো কাৰ্বি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই কুকি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই খাসী গাৰো ডিমাসা এৰিয়া বুলি কোৱা নাই শাম এৰিয়া বুলি কোৱা নাই ট্ৰাইবেল এৰিয়া সেইকাৰণে গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহ একেলগতে কাম কৰিবলৈ ইউনাইটেড হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম সেইটো আৰু লগতে এতিয়া অলৰেডি কলো যে কাৰ্বি আংলং কেএসি তো কিবা এটা কোনোবা এটা প্ৰপাৰ্টি নিচিনা হৈ গ'ল সেইটো গানতো লিখা আছে যে দেখিছে যে এইটো কোনোবা কি ভৰালটো বোলে নিজৰ ভৰাল বুলি ভাবি লৈছে গানটো আছে আজিকালি এইটো কোনোবা ডাঙৰ সিঙ্গাৰ সেইটো বনাইছে নিজৰ ভৰাল বুলি ভাবিছে সেইটো আমি পাৰ্সনেল সামওয়ানস প্ৰপাৰ্টি বুলি ভাবে সেইটো আমি আতৰাই দিম আৰু হিলছ পিপল সকলোৱে আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ এইটো কলো অলৰেডি একেলগে থাকিব লাগে লগতে মনত ৰাখিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া সকলৰ এইটো আমি ভালকে চাম কাৰণ তেওঁলোকৰ তেতিয়া 1951 সেন্সাসটো তেওঁলোকৰ 4% আছিল 4%ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী বহুত হৈ গ'ল এতিয়া সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলৰ কাৰণে আমি ভালকে চাম এখেত হলে যাতে বন্ধু একো দুখ নাপায় এইটো আমি কৰিম আৰু লগতে আদিবাসী সকলকটো আমি অসমত থকা তেতিয়া সময়ত ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকক আনিছিল তেওঁলোকে নিজে অহা নাই ইয়াত কিছুমান জাতি বুলি ক'বলৈ সম্প্ৰদায়ে নিজে আহে আমাৰ মাটি কাঢ়ি লৈ যাবলৈ বা অকুপাই কৰিবলৈ দখল কৰিবলৈ আহে কিন্তু আদিবাসী সকলে মাটি দখল কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকক আনিছিল সেই কাৰণে আদিবাসী সকলক আমি চাম আৰু নম্বৰ 2 ইকোনমিক মাইগ্ৰেশন ইয়াত অসমৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অসমৰ পৰা হৈছে বেলেগ ঠাইলৈ দহালৈ গৈছে কাটাৰলৈ গৈছে এই মিডল ইষ্ট লৈ গৈছে আৰু চেন্নাই কি কয় বেংগালোৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ লৈ বহুত তালৈ মাইগ্ৰেট হৈছে এই মাইগ্ৰেট কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে প্ৰথম কথা কোৱেশ্চনটো কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে মাইগ্ৰেট হোৱা কাৰণটো হৈছে ইয়াত ইকোনমিক অপৰচুনিটি সিকিউৰিটি একো নাই এই কাৰণে আমি I will stop economic migration of indigenous people. Indigenous, not only Karbis. They to monot rakibo. Ohomia, Khilonjia hokolar, karone etu sinta kor hoise. I will provide viable alternative for their economic security. Economic security ya thakiboi lagibo. Jodi sailo oino manu to ya rahi pelai economic security pai. আমাৰ মানুহে নাপায় তাৰ মানে আমি ম্যানেজমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই গভৰ্ণমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা অহা সকলক ইকোনমিক পাৱাৰ একেবাৰে দিব ইকোনমিক ফেসিলিটি একেবাৰে দিব নালাগে বুলিও কোৱা নাই আমি কিন্তু আমাৰটো যিটো আমি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোককটো আগতে প্ৰথমতে নহয় প্ৰথমতে তেওঁলোককহে দিব লাগিব এইটো আমি কৰিম আৰু নম্বৰ 3 KAC to ফান্ড বহুত আছে কিন্তু ইকোনমিক এক্টিভিটিজ প্ৰমোট কৰিবলৈ ইন্ডিজেনাস খিলঞ্জীয়া সকলক ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ইকোনমিক বেনিফিট টু দিবলৈ এক্টিভিটিজ টু দিবলৈ আমাৰ টকাটো সাফিচিয়েন্ট আছে যথেষ্ট আছে কিন্তু সেই
আমি এই ফান্ডটো যাতে সকলোৱে আমি ইয়াত খিলঞ্জীয়াসকলে আৰু শিডিউল ট্ৰাইব ধনী হয় নহয় জানো আৰু দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনাটো চাই থাকে ফৰ্চুনাৰ আহিছে নহয় জানো আৰু সেইফালে বহুত দামী গাড়ী আনিছে ঘৰটো ভাঙি পেলাই তেওঁ বহুত টকাৰ দাম দি পেলাই তেওঁ ঘৰ আকৌ বনাইছে চবে চাই আছে দুখীয়া মানুহসকলে এই কাৰবাৰটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এই ক্ৰনি কেপিটেলিজম থাকিবলৈ নিদিওঁ I will completely abolish the culture from এইটো কালচাৰটো ইয়াত থাকিবলৈ নিদিওঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু দিছ কালচাৰ এইটো আমাৰ মাজতে পাৰ্থক্য ৰখা হৈছে ডিভিজন ৰখা হৈছে দুখীয়া লেভেল একেবাৰে ধনী লেভেল নহয় জানো একেবাৰে বেছিভাগে 90% একেবাৰে দুখীয়া লেভেল আৰু 10% মান হ'ব একেবাৰে ধনী একেবাৰেই ধনী আকৌ অকল ধনী নহয় একেবাৰেই ধনী এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো আমাৰ এটা পাৰ্থক্য এটা ক্লাছ হৈ গ'ল শ্ৰেণী হৈ গ'ল এই শ্ৰেণী ভাগ কৰা শ্ৰেণীটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এইটো এটা ছ'চিয়েল ইভিল হয়নে নহয় এইটো ছ'চিয়েল ইভিল হয় এইটো আমাৰ মানে সমাজৰ ভিতৰত এইটো ইভিল মানে এইটো আমি সেইটো থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ছ'চিয়েল ইভিল থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ইকনমিক ইকুৱালিটি ইকনমিক বুলি ক'লে অসমীয়াত কি কয় অৰ্থনীতি আমাৰ চব যিমান আমাৰ ধন সম্পত্তি আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাউন্সিলৰ এইটো সমানকৈ আমি বিতৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু নিজিকালৈকে কৰিম এইটো জোৰকে কৰিম প্ৰথম দিনৰ পৰা ফ্ৰম ডে 1 এইটো আমি মই MP যদি হয় আমি ডে 1 পৰা এইটো কাম কৰিম এইটোৱে কথা আচ্ছা তাতে কাথাৰ সাৰফান লামথি সিয়াৰ জয়তুং নাংলি ফান থাকসাং লামথি সি APHLC la klembang phubang phi chedon sar pen la jai sarfan MP candidate ingwailo la si nanglihin pen ninging samluma la pen chedon dun luma la pen jai sarfan MP ke pai ji phan nanglihin pen ko an bor idun ji la bini ke dake chedon sar si dake tum pang dak lo la si dake ka chedon di polam ke lang si lang lo bini dak solong diri ki ben ke cheng lo ang deng tin ha yes ang dengan tadi tum dak election campaign committee da sengat lo da chief convener pu lang di GS ke hai mat lo na pelu ku convener sa do thai lo kinki si patet lo si bini ke dake tum ke MP candidates ke pang dak acha tai lo na bang kita si yang tum ha si kini pa chini ma si da ke pininga chekol ke lang alam ke lo do beta ningarong ba si pang dak lo la pen ke klen ke tani kami la ke jakong pan pakai tuan lagi keng kam kep sih orang tapi keng kam kep sih lagi sih orang kesang rangi alam sih belok wan mana tu body naingan lagi body group pun lapen ilmu bagi pasti kan tak lempon lapen dan sebab pakai bukan nak pun ahok kan pakai klaim kita amkang tum hanya jong siang hoi long pang nilo pun tang te itu tum panan ar muci jeng pada ji mihem dit mi cekai dengan kadang masih jong si tum klaim Texas akan keklaim tang tung pandai pang idun pulo tang te. Ile tum merak dia tum ki thurnang ba det. Kaje song nang ba det thi bi pon la ban ke keklaim kang tung te tum sia pong ni det mati. La dang lokis tum bang ke. Ta si non rat dia ta ma thanang po. Jok non ne phang bang ke me thang a he me ri. Kaje lang ji phang sia post bi po la pen. Ke song jok to tang yi pulo tang te la he lokis joi nai ke. Keklaim tang tung tu pong lo pulo tang te. Ile tum ke ra tum ke làm thì chỉ biết làm một chọt luôn, số năng là cụ năng cụ làm thì chỉ biết làm chọt luôn, thì claim người ta đi cùng tiếng Hong Kong vậy, đặc biệt là chỉ cả biển long ra tới phần chỗ ninh lý đó, vì những người tung cái băng đặc, dạy cái tháp sát, làm gì cũng mất tuần này phần là cái claim cái đàn tung ông lắm, à bên người tung bộ về kimi tung mất ta, và tay si bạc, hala rat pen cái chỗ tôi đun hala xoang hỏi, elected là bằng xoang hỏi lòng bằng đi đun pen, ra phần cái claim cái đam cái đàn tung ông rồi đi tung ta. Si nona phong bang kiri tumta hala soang hoi long elected soang hoi long rat pen kang bai hala sejak kong ti soang hoi long thek long po la pen ka je ka thar sa ra than ke claim pi ang thek bang ke thek long ve ke sini tumta ning khelo la pen itu ma thaning
Jaya kathar sar rat apan keken pi la elected kuang hoi long pen. Rat apan keken pi mema heroma ko piniamian ta karbiang long arat ke piniami ta cuma long lipin la. Nasi cuma long lipin lang ke me hina ta tum chini ni lo lagi. Nasi mi ki puji bu bangke cuma ta la bangso song la bangso song pen kacho toy du na candidate lo cuma ta. Cuma lo prutang te ke homa ke fiba chini ko lagi. Kita me cuma me apang ke me hino bangke puri ta ko bangso ni hin pen lagi. Chuni ring tung lo. Là pen karbiang long an ke song do là chomat thai lu là pen non ki klang sa ka candidate do an ki hai tang tu phana chomat thai lu ki hu ki thik ma la ke tum chi thai long thai lu ti non là bang so song phan ta apong pong do ra de pa ja chuning ri do chomat tha ta tai chi chomat tha an lo te ni tu phan thik dak ko sunang kunot do jo ko tanang kunot na hello chuning ri bang ke ti pini non dak ben tum e pe chel se song kan ka pang dak jai ka thar sa phan ye ka do ko be che kroi sar dan si par jap lo la pen rape ta chuning ri lo ka pa hai bek je phan si chuning ri tu le thap la Jai sar phan ke pahai je phanang lin pen ta on an mor idun po Cerap ni tu bang le song le tum song nong ke do an ke la ke ka do be ta pulo ni lidet de lo ke song nong bang kwan ma ke tuan ar pu kwan ma ke tuan penan par ta me la bang so song lang dam be lo klotang te ar pu ke do tum chole ke klen kali la bang ke ni tu chini pa me la bang so song phan anu tin abang puta ka ching hon thedung do asi kumat ne ke uto ke bang kumat ne ke lang supply bang kumat ne ke kapre boring apa sai kumat ne me kapre ka sai ne se klem seta la ke ni li me thanga song lu kumat ha pen si halal alang li tum bang ke song aphan ang pachi ni tin benta alang tu ra phan bo la ke ni tum chini pa me la si la ke pinita ka ke do tum chota kalisi ar pu ave pin sita pini kar biang long phan ka ching hon tum ke nang klem dun bom lo cara dun bom se halat tu mata ni tum pen chuning ri lo nang tum phale ar pule punang tek tan te sira me nang tum hin pen kwan ma ki uran ke lam lul pe chita je ka ma far phan ka pe ha ji phan ke nang bo idu nang i pusi te tum hin pen ke chuning ri tung lo Mane la ke di aprang ke cheng ko ke ni tum inut bang ni bete son non ke la ke rata property lo non je plang det la sini tum dat tok from tum ning hang aling vi ji po kam gali la ke atik ke te jo man ang thek du bom la hai ni tum khau re te po an do non ke ho ga lam la thu ke ni tum an ni si meeting long ta thom ke bar ni April January thom ke bar ni ta la so lam ning ge lo non ke ni tum property chot kali la ke rata property ke plang de la so lam ni ka ning ge dam ha Supreme Court along isia kipudo hala dak la son kipudo APHL siapa la ke rata property pinak non ke tabu yo la si rata tum si non ke APHL siapa KPT non ke ni tum minut bangani akam validat lo non ke la elo le si rata tum ban choro pik lo ni tum ke nang li tum apa nang li tum nang rab dun lo ke di nang li tum ki sum ta ni chinie Koman ni la tok piri po tum dan do ye la si nai tum tok ai hedet dia pen di ta chini ya di ar ni sia ta wang ke ni tum ban pi ne na np me mat klak ke pin lo ni tum le cho hang da kali yo la koman ni kok le lo la pu yo ni sa sita la ke nang li tum nang choro lo sita nang li tum da to claim o lo ken se pan na li sita ako non election ta na tum ni li tum pata nang claim pi bom po si yo ni li tum pula te la garata to man sina to claim po ken de la hello ya se met ing long arat pen kilonjia to pan kiduk adivasi to man la ke nang claim pi po nang li si choro lo ini arti tulang mak